Nakon što su obje momčadi započele drugi dio sezone porazom, gorak okus lošeg starta drugog dijela Square i Futsal Dinamo tražili su u Gospinom polju Dubrovnika. Po najavama prije susreta, cilj obje ekipe bio je osvajanje sva 3 boda za brzi zaborav na posretaje prije 2 tjedna. Da misle ozbiljno, momčadi su pokazale od samog početka, tek što je sudac dao znak za početak susreta. Čekoli odapeo s centra natjeravši dubrovačkog vratara na odbijanje lopte u aut. Prvi pravi pokušaj s druge pak strane u drugoj minuti odmah je rezultirao pogodkom. Iz slobodnog udarca, preko 10 metara preciznom prizemnom loptom, Cvjetković je pronašao prostor uz vratnicu te zabio za 1:0. Ponovno je zatim zaprijetio Dinamo. Nakon lijepe akcije, lopta je ostavljena za Kristijana Čekola, koji silovito poteže, ali odbija u korner Alen Turuk. Nastavio je pritiskati Dinamo. Sljedeći pokušaj bio onaj Mihovila Prgometa, ali još jednom bio je tu Turuk koji ovaj pokušaj gostiju brani nogom. Dobre reflekse pokazuje i gostujući vratar. Haron Đanković je pucao, a na Dinamovom golu spreman je bio Mario Herceg. Uslijedilo je nešto suzdržanih 10 minuta da bi se opet razbuktalo na kraju poluvremena. U 18. minuti Square ima 2:0. Đanković je ukrao loptu, jurnuo po desnoj strani i probio Hercega za udvostručenje vodstva. Dinamo je smanjio u istoj minuti. Sjajnom loptom Čekoli kroz srce Squareove obrane pronašao Badrova na drugoj vratnici, koji bez problema pospravio loptu gol za 2:1. Dinamo je minutu poslije izborio deseterac nakon akumuliranih prekršaja. Uobičajenog pucača i Dinamovog kapetana Kanjuha nije bilo, tako da je udarac 10 metara u pogodak realizirao Kristijan Grbeša. Prije kraja poluvremena Dinamo je zamalo i preokrenuo rezultat. U 20. minuti prvo je opalio Badrov, pa je na odbijenoj lopti bio i Prgomet, ali Turuk je na oba pokušaja imao odgovor. Drugo poluvrijeme nije ponudilo toliko prilika kao prvo. Zaprijetio je Dinamo Prgomet na početku, ali pucao je ravno u ruke domaćeg golmana. Odgovorio ubrzo i Square. Lopta je lukavo ostavljena za Duvančića nakon auta koje je potegnuo, ali pucao ravno u ruke Hercega. Ipak je uspio Square probiti Dinamo u 36. minuti. Cvjetković je dao za Šimunovića, koji se s čuvarom na leđima dobro okrenuo i zakucao za 3:2 domaći. Vodstvo Squarea bilo je kratkog vijeka. Dinamo je već minutu poslije poništio prednost. Opet su dobili deseterac zbog nakupljenih prekršaja Squarea, a još je jednom preuzeo odgovornost Grbeša, pogodivši za 3:3. Dinamo je kao i na kraju prvog poluvremena i ovdje pri kraju susreta zamalo došao do vodstva. Na golu je jurišao Čekol, ali sačuvao je bod domaćima Alen Turuk. Na kraju bez pobjednika na Gospinom polju. Square je 2 puta imao prednost, ali je oba puta nadoknađivao tu prednost Dinamo. Plavi su na kraju imali dobru priliku za sva 3 boda, ali se vraćaju u Zagreb s bodom.